dagan o pangutana, pero gamay ra og tabang. Hoy! Muabot pirmi og lit, dayon mangilabot og sit. Unsay quiz, unsay date, pero di ka balo mo tan-aw sa sheet. Sa resitasyon, pirmi siya, mangutana pagyud balik-balik. Pero kung ansar na sa lain kalitra o tan-aw sa silin, ana na siya, kinaya sa estudyante nga sige lagreklamo. Ana na siya, pabor lang kung siya maoy maigo. Ana na siya, kung makapuntos magpabidada yon siya. Ana na siya, pero kung imong turno kalit raghawa. Kung group work mangita og bright, uy tabangi ko kay lisod kaayo ni. Pero kung siya na ang nasayop, ikaw gihapon pasanginlan. Oy, kung naay bonus nga plus, mangdaot pa o classmat sa likod. Pero kung share on ang notes, kalit kayo ghost, murag walay kilit. Ana na siya, kinaya sa estudyante nga sige lang reklamo. Ana na siya, pabor lang kung siya maoy maigo. Ana na siya, kung makapuntos magpabidada yon siya. Ana na siya, pero kung imong turno kalit raghawa. Kung siya malangan traffic lagi, kung ikaw malangan way tarong. Kung siya mo sayop, joke rato. Kung ikaw mo sayop, way buot. Oy! Ana ra gyud na siya. Ana ra gyud na siya. Ana na siya, kinaya sa estudyante nga sige lagreklamo.